Ezinhle zodwa ngosisi obesebenza eSpar. Sawubona kuphinda kuphi lapho nyakhona lo mbuso njengamanje ubingelela yini mathinta Gcokisa intombi zomqhamulo amehla abanye baqhamulo imali siboza. Ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala lanicathanze kulungelo press subscribe bathini share phinda comment khona konke subscribe ikhemera khamba waso senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufakela ivideo hamba phambili. Ingane zawethu ukhuze ibuya usisi obesebenza eSpar. Ngane zawethu abantu bajabule ngendlela eyisimanga njengoba bese kusabalela amahemhem ukuthi usisi udlulile emhlabeni. Kanti istatement esikhishwe uSpar sithena ke siyakuveza ngokusobala ukuthi usisi lokho akwenzile bengeyona inhloso yakhe njengoba ke ubesendela athandana naye ngesikhathi futhi engesona esomsebenzi okucaca khona ukuthi bekuyi lunch time. Iphutha lenzekile bayaliqonda futhi ba-understand ukuthi yiphutha lomsendelwa ekuyilona lenzekile akulona iphutha lomsendi. Ngalokho bazomsupport bephinde bembuyisele emsebenzini baphinde bam-offerishe ne-counseling ngengane zakwethu la usuke ululeka khona ngezomqondo ukuthi cha lento eyenzakele isengadlula futhi yonke into isenga-right kube ngathi akaze kwenzekela ukuthi into ebalulekile kunakho konke impilo yakho nenjabulo yakho ekumele ize phambili. Akekho umuntu ozokujaja kulesi sikhathi esikusona njengamanje. Kanti-ke uSizwe Mdlalose uqhube wathi ukona konke-ke wele into engijabulisayo yazi yiphi eyokuthi ugeli kulelile kuthiwa kabele emsebenzini kuyona yonke into ayenzile enhle ejabulisayo ebukekayo funa khona ethi uyenzela umuntu amthembayo ugelwa ayithola esesimene esiphezulu kanje but kodwa umsebenzi wakhe ubuyelile kuona. So ngiyacela abafowethu zingane zakwethu zinsizwa asiyeni somulayini asiyothenga kuyena ashone khona asiye Spar siyothenga kuyena. Ngane zakwethu akuthengwe kuyena untombazane active unamandla wenza izinto ezinkulu amazing futhi into engiyithanda kuyena wele yonke into ayenzayo uyayibona phela umuntu umbona ukuthi umejabulile umbona ukuthi so yena umtshu wakhe uyakwazi umuntu esifazane okwazi ukuthi uvula uSpar wakhe nje uyanqena evula uSpar wakhe nje kuthiwa ivulani Spar vulani Spar ithenge thina abantu besilisa hayi ngiyamthanda nasicela bandla kwezinye izitolo ke ufundo la umkhuba obuke kunzima kodwa nje as long as uthola indawo yakhe eyikhoselo moye lunchini wayithola indawo yakhe eyikhoselo ukunikwenze nje lokho le nto yenziwa yinhle ukuthi phela ingabukeka into engathi esabisayo kodwa moyenzela umuntu omthandayo nomuntu omkhathalele into enziwa belahlahla wele le into enziwayo nje bayenza abantu ukuthi izinto zabo ayiveli bona so mecelakala bandla ukuthi since uSpar usuqalile ababonakala phela no Shoprite ababonakala no Woolworths no Boxer kodwa ke uShoprite ngeke kodwa uBoxer ungavela ukuthi beze mawala phela abaBoxer intombi zasemakhaya ungalandwa ngisho opoloni ngisho singafica kakhulu ukuthi into okukhupha bonke KFC oNando's McDonald's anenzeni mantombazana nje la bawethu bengavumi sisi ungavumi ingahlulwa ezinye ingane la Spar hawu songahlulwa uSpar ngahlulo Spar manje KFC amanje yonke nanimthola ilunch umuntu akabe uyovula KFC nayo umuntu KFC akuthanda bawethu siyawuthanda kodwa uSpar mengiphuma la khona mina mengiphuma la nje ngiyakhona mina umholo wami usuhlala khona eSpar ngiyahamba ngayothi ngisidrink nje ebusuku hotheni izolo ngiyabathanda nje usisi bakhona ba-active abantu besifazane elantshini afika ezulazula nje hayi sengicela abantwana ngakhe ukuthi nayo amabhakede awachithe akwenzeke noma yini kodwa ngithola ukuthi kuthiwa kanje ukuthi cha ukuthi cha